Kinoilam badkot ka Voice of the People Party VPP Youth Wing na Riboy District haringkat ka jing senran lang uba marbo dekar u President ka State Youth Wing VPP hagakat arteri ulber arja arpun rio kilalit panya kendo yu Abilash Baranwal IAS Deputy Commissioner ka Riboy District uba longru u Chairman ka District Selection Committee DSC ka District hakabala dawa ban pelat ya ka result hakawat ka beningkong na ka benta ki samla ki bala pendap ya ki eksamen rungkam lingba ka committee khnang bakin yo pen kre saya ka personal interview Uba marbo dekar habakran sekilat pathai kubor ulaong bakal long ka basngokya ya ka jing slam ban pelat ya ka result bat pen paru baka pin suba shu ulaong ba haba pelat ya ka result dai ban pelat ya ki kerteng bat ki marks jong ki baya kun examen Nayo ban ya kendu ya UDC hang po nompo kadau bang iwan ban ya kendu ya UDC hang nompo kolong ba ibabun ki candidates nang ni napo Riboy District bila pentip syaka parti kujungi balai na kaliang ka district administration ka perslam ya ke result ya ka baka DSC ka lakhot ya kini ki exam hang usnem arpo akun rio ha upanai January te ngani thu ipi kani ka post ka badai jongki driver jongki plumber, jongki tracer, but jongki sectional assistant. Ya kiba babun ki candidate nanin po Riboy District kelawan ban tho ya kanika exam haki centers ki prepare ya kaba na kaliang ka DC office kala penbe. Te PE baling iwan ban kendu DC nomor ba kala dili pelat ya kaji penmi ya kanika result. Namar balai nadu arjar atusam kani ka advertisement la penmi ban pelong ya kani ka examination nam ta kini post prepare limba ka DSC te kala along kumba asnem ei dingila yo ban ya keren ya thir ban pan jing pensai na u DC ba balai ka simpor mo nadu arsnem apo arsaw la penmi advertisement ban khot ya ka examination rei ya ka examination pan layo ban tho hauli uslam atho apun rio de udisi hi laong ba namar ba ka jing slam kalong ba kadon ketuka GHDC election but buon ba ki jing kran layo ban kran but ngilaong yu uru boleh pat ba ka result haduk menta omsum lala ban pemi Habang ilai keren lai thir ba UDC ulai thu ingi ba kada bom la ban penmi ya result kade namar ba kajing bom don jong uli uvanda namar ban le ya ka correction ikini ki paper menta kam dei su manually mo labu da uvanda menta ban le rangkat ba kita ki machine mo ban check ya kita ki marks ka OMR machine te ni sung tho hang ni ba kajing penslam kade ba hang ni po Riboy District omdon uta uvenda te nakaliang kajungi kum ka VP Youth Wing nang ni po state pa ka Riboy District ni dap ta kajing sumkhia mo bapli ki candidate ki kna samla kajungi kiba pon de ki hajar mo kiba wan tho ya kan exam mo bapli kimdei tam ki wan tho exam re ki don ya ko ho ban yo ru ya ka kam ka jam menta perthei kerdu kam kerdu jam te bapli kini ki candidate kijungi ki kena samla kijungi ki bon tho kini exam ki don hope mo apa ki wan tho ki don hope ba kini yo kini exam te lada pipen slam no kumni pat kolong ka ka ba nakaliang kijungi nyimla ban pedang nomor pun ba ki candidate kila ut mo ma ki syap tiang nomor ba bun ki baong ba habidei bat ka DSC bun ba kalong ka bamsyai mo apa ka rukom thap kam thap jam te lada pipen slam kumni kolong ka ka ba pensuspek yang ngiru mo balai ka sarkar ka penslam mo te nakaliang kajungi takadaw nilawan hang ni bangin yakran bu UDC ba udai ban penmi no wut ya kani ka result but habang iong ban penmi ya kani ka result nilai yakran syai bu UDC ba udai ban penmi haba penmi ya ka result udai ban penmi bat ki marks ka roll number bat ki kerteng ki jongki bat semua tunat pat nakaliang DC ula sengap ya kani ka jingmut nakaliang ka jungi nang ni napo ka Youth Wing Riboy District bat nakaliang ka state ula sengap bat ula ong ba
ya uvenda ngin sawat bat ngin sa bu no duwe wut bat ngin sa la bangin pelat no ya kanika result wut hakini ki hapo jong kanika artayo jong ni u penai ubomta fi ngilai keliru ya ka timing sahabide bat kini ki examination bala khot ke DSC balinga keli ya kani namar ba dangai kini kini sini filai kumba kilami social media stage po East Karsil district namar ka exam sate bakhot da ke DSC ki pelong knai beji kila pelong step ba ani tu ip pelong thmet ba ka por bat ki pelong step ki pelong kerki ba bat lada 1 minute pislam pila sha be bat pila sha khangit pimla bandrung sapo ki centers bantho ki exam tingi rungi kerpaken mo pidai bang penmi wut ken ya ka result ya ke exam ada Islam tang 1 minit pibe te mentangi ru habide ba result ru hinde jin bang Islam pide men penmi wut ken nomor play ki kra jingi ladap ban wan tho mo ki trang dik ban tip ya ke result bat habide ba timing ni tu di disi ba itu yang ni sani di pelong sepuluh biji step bat nakal yang jingi ru sungai ha kata bat hadu ba udisi ru dong ong ba hadu sepuluh steng ru bang aila baling ekran ikani namar play ba agini ismi badap nglalet ban kundu EDC po East Hills nama Satish po East Hills district kan itu iti ka examination ki pelong hapo ndai biji step ya poi shwa ya kapor shiteng kenta ti bubun ki candidate Satish po East Hills district ru bubun ki bawan la jengai bisko tu tang makin yo kali ru kalau ka ba ba jur sa kajing blok kajing hang kali East Karsil district kadi ka way na ka district ka ba jur ba kajing blok kajing hang kali dena kadang jungi rungi ko aken na ka state wing bangin pentet gini ki berkhot balik kandam kajing fair mo hapo Riboy district da ka way ka por ka examination sa East Karsil district da ka way ka por ka examination tingi kintuken ba nakaliang ka VP ring jungi kintu ya ka sarkar bakan pentet renti mo ya ka por jong ka jingtho exam bangi kentu ke East Karsil district bahkan penjensur no ya kapor kumba ka penjensur ka Riboy district habatin pej bahagi kishap plus F Ka plus F? hakabam bangi bam dunaki eki batte kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki Balehi banai kita. ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pindon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya